Banwang 1980 na nanyang lungub ko seminaryo, at ako kaningwan, anyang kaibat kong mig entrance exams, mikiabi ako ketang awsa na live-in interview, anong no, Friday hanggang Sunday, muntaking seminaryo. At anyang karas ko seminaryo para ketang live-in interview, ating sinalubong seminar sa kanakot migpakilala yaw. Binyaning Laguna, ako'y Brother Philip Payumo nga na, at ako'y kekang Angel. Makanita pala yung akawgalian ka rin, potang ating mag-live-in interview, lalo na siyempre, emi naman balo ng naning pasikot-sikot king seminaryo, ating maka-assign metong seminarista mantabe, kilubning pilangaldo pa magdaton king seminaryo, at Angeling Aus Karela. Ing larawan na iti masala yung mayakit para king kapag masusyanan ing kafiestan daring banal anghel at alaingat kaburyanan ing Ginoo ing miyan tabayanan tamo kaburyanan ing Ginoo ing ingata nakatamo bata mong emi pabustan bata mong emi pahamak at king peligro milisya. Anya akit tayo ing meto nga masanting nga paganaka para kaniting kapag masusyan ning kafiestan ding banala anghel at talaingat. Ating anghel de la guardia nyaking peligro milisya. Mamantabe la ring anghel at ilagana ning apong Ginoo king balang metong kaya katamo batamong milisya king kapahamakan. Dapat migit kanito ing kapag nasaning Diyos uli ning kayang lugod emo itang milisya tamo king peligro. Nune pa naman, akwa tayang tuntunan ing dalan, painturo king kayang kayarian at karin king banwa, ing lubos mi pakayap ban akamtan ing kaligtasan. Pamikatago niya, iting pagmasusya na kapiestan, ding banal at talaingat, banal anghel at talaingat, ban di ng tamong ulaga, ing lugod, anasanang patutwanan ng Diyos. Ketang kapag nasanang lubustang mipakayap, lubustang mipanwanan. Dimdam tamo king may basang ebanghelyo no makananong, ginamit niya ng ginuing metong anak kamalati, pepatalakaran arapan ding kayang alagad, uling kitnande ing Ginoo. Nining peka marangal dili king kayaryaning banwa. At kabud petalakarane ing anak amalati king arapan daring kayang alagad. Penga manwana la at sinabi na tandanan nyo ninong kayo manaliwa ugali at maging kaluparing anak kapilan man kayo miyabe karing pagaryaning Diyos. Ing peka marangal dili karing pagaryaning Diyos iapin itang biyasang magpakumbaba at maging kalupa ning anak ay ni. At ninumang tanggap matulak yung tikaniting anak alangalang kanako, ako yung kayang tatanggapan. At patagal nga nang sinabi, karing kayang alagad, pangilagan yung lilibakan ng metong karing mga lating deti. Panagkatsiti, ban kanita itang lugod, apatutwana ng Diyos, akwaya namang pasyag at patutwanan, nga kailangan patiring anak ang mga lati, ela lilibakan. Uling kaburyanan ng Diyos, ing balang metong kaya katamo, ing milisya tamo king peligro, migit lalo na ing mipakayap tamo at lubos mipanwanan, ketang lugod ng patutwanan. Mapaliharing king dakalat mialiwang pamikatagon, apapasyag taming lugod, gaganakan kayo ng metong masakit pila ng Aldo, last week, talagang ing pamilya, balik-balikan dakot, pangulitan nung malyari kayang puntalan ng masakit. Ing tutunin yan, ing bulila sana bayang maopera, ketang minabasang Sabado, ing apuntalan ke at abendisyonan. Ing panibatanan ng kwento, ita kasing metong ng kamag-anak,
anyang misa na pintalan kay king bali at linan niya. May salese ya, may paldan niya at kinayap. At ngayon yung ding pamilya, kambya rin kamag-anak, talagang request da ako kanuing mag-bless kayo ng masakit. Uling kapanwalan da kalupaketang metong dang kamag-anak kami paldan kinayap. Kay ba't keng linan niya king bali. Ako naman, at yun naman chaplain kayong hospital, inagkat kayong pamilya, sabi ko, mag-request kayo kayong hospital, at yun namang chaplain kayong hospital. Ngayon po, ang ating kong oras, punta lang kunya mo yung masakit. May pa yung tago, napun kaya pa mo, apunta lang yung masakit. At successful naman yung operation, no? Although siya pa yung ICU, at susundo pa yung recovery na. At sana, king pangabindisyon na napon, lubos na yung nipaldan at kumayap. Gaganakan kayong kwentong initang pisyag ng lugod din ng kayang pamilya at kamag-anak. Nabayo ing operasyon kaburiandang mabendisyon niya ban kanito, mekad akabiusan na itong operasyon, emergency bypass operation, at makanyanyang mipaldan at kumayap. At maragula bagay nga kuping sinabi napon kaya masakit, mapalyaring kingaldo ng kapiyasan Santa Teresita ning Niño Jesus, kanitay tangaldo may takdaman kanita, tanggapan niyo yung bendisyon, ban mipaldan kayo't kumayap. Santa Teresita pa naman napon, kingaldo ning kayong kapiyasan, at inya namang kwento, apulo yang banwan niyang sakit ya, ating doktor na balo, nung nukad manibating kayong sakit at lalagnat ya, o bat mangumbulsyon niya, menintundala ning pami pakayip ning apong Ginoo kang Santa Teresita ni Jesus nung balikan tamo yung kwento, kapamilatan na ning larawan na ning Birhen. Although ing larawan Our Lady of Victory siya, pero Santa Teresita inaus ning Our Lady of Smile. Uling kabudikit ning makatiman ing Birhen, mipaldan kinayap yang Santa Teresita. At kanyan pala, karas na king 15 banwa at inyang misyon na gampanan. Paman mi paintulutan kitang edad ng ito, anyaking pamanan tabi ng kayang tatang, mintala mismo king Papa at minyawad permiso. At kabud mi paintulutan niya king Santo Papa, St. Charis, kanitaya mekado karing Carmelites, king edad 15 years old. Mapilang banwa, sakit yung tuberculosis, edad 24, at kanita mapupusing biyan ng Santa Teresita. Karagula bagi king pamipakayip ng apong Ginoo kang Santa Teresita, kitang edad yung apulong banwa, midyan yung pamikatagon sinulong paking biye, at may kibat king kayusan at may mongha, at king simpleng bagay, adepatana, pamagsakripisyo, panalangin ka rin kaladwa, may kilalaya po ang timong metong karing patron o patulunan ning pamagmisyon kambiyan ng San Francisco Javier. Anong waman, panayan ang sasabihan kano kanitang Santa Teresita, bisa kong maging misyonera. At kitang ngapat ng sulok ng monasteryo, may giyang metong ang misyonera, kapamilatanan ng kayang pamanalangin, inampang paraking kaligtasan daring kaladwa. Makanyang tamong mididinan pamikatagon, magimo namang kasangkapan balang mipakayap ni aliwa, ban milisyala king peligro, at mekad kawangis na ring Anghel de la Guardia, o ring banal Anghel at talangingat, at yalaganing Diyos, karing balang metong kaya katamo, ketang kapag nasaning Diyos na ingatan na katamo, batamong milisya king peligro, dapat migit laro na, miyan tabayanan tamo, ban kanita, mipakayap, at tuntun king dalan, papunta king karinaning Diyos, ban ka rin king banwa, ing lubos tamong mipanwanan. Kailangan mo ing lugod, kaya katayang patutuhanan. Karing kanya-kanyatang misyon, agagampanan, anya pinong nanaman ing panamdaman tamong sakit, physical, maniti, emotional, psychological, spiritual, misan tamo pang adwan king Diyos, ing grasyang pakayap, at king pamamilatana, ning kaya katamong indo, ni Maria, ang tingin duning alananggang saup, kaniting mo munang Miyerkules niting bulaning Oktubre, at bulane pa naman ng Santo Rosario,
at mangitulid sana king pamamitanan ng Hindong Virhen, tanggap tang grasya, ban mi paldan at kumayap, kanita, agam panantamo naman ng kaya misyon, at midyang pamigatagon, kambeda ring anghel de la guardia, ing magitang kasangkapan banding aliwa, king peligro milisya, at ding aliwa, ayan tabayanan, bantuntun la ketang ustong dalan, painturo king banwa, ban ka rin, lubos siyang mipanwanan ng metong at metong, ketang lugod, asukat tamong patutwanan. Agkatanda kong manahimik king makuya na pinandit, banding kanya-kanya tang kayo doon, iharap king Diyos, mipakibatan la, at balo na naman ng apong Ginoo, numakananutang pagnasan, ing milisyala king peligro, ring kaya katamong pakamalan, lalo na rin kaya katang pamilya, at balo na naman ng apong Ginoo, kahit itang kapagnasan tamong, may pakayap iya, ing balang miyembro may bilog king pamilya, at dinanakatasang pamigatagon, may paldan kumayap man kanita, diyang misyon tamong gagampanan, ing lugod kaya katayang apatutuanan, at kanita ing metong at metong, lubos siyang mipanwanan. Konkreto ng papakit, paramdam ng Diyos ing kayang lugod, kaniting kapag masusyan ng kafiestan, ding banalang hela talayingat, uling burining Diyos, king peligro, milisya tamo, kapamilatan da ring anghel de la guardia. At iniyang pamigatagon, ban konkreto ng pasyag ing lugod at patutwanan, at maging dalan bata mong lubos, may panwanan.